ho kugasomanurifilms.com exterritorium wumve ntabwo ndi kubona umuhungu wanje ndakeka yashimuswe mama we ndi muri ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika yagiye gushaka visa nk'abandi bose n'umwana we visa yo kujya gukora muri Amerika Josh ari muri ambasade abura umwana we ndashaka kuvugana na polisi y'Ubudage hano turi mu Budage ari muri ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika polisi y'Ubudage iramubwira ati nta bushobozi dufite bwo gukorera cyangwa se uburenganzira bwo gukorera muri ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se kuza kuhakora iperereza buriya ambasade iri mu kindi gihugu babibara nk'ubutaka bw'icyo gihugu exterritorium ntago polisi babandi ngo bakora iperereza bajya kwinjira muri ambasade hano ugibona ya Amerika ngo bagiye gukoramo iperereza buriya butaka nubwo ubona buri inaha mu Rwanda bubarwa nka Amerika n'amategeko ya Amerika agengamo indani kimwe ubwo ambasade y'u Rwanda iriyo